Teto kulisi buni pi baro kumtung irang sudap ia ketika meeting jongka East Hill District Congress Committee. Nakaliang jonga kum working president bara endos nakaliang ka MPCC. Bangan don nengkada kanika jingelang jongka East Hill District Congress Committee. Ngisukman sibun banyak tu pi ba ki babon ki nong mi khmat. Naki blok bapher ki ba pitip ngidon sebetulnya ki blok Congress Committee apo East Hill District. Barngina persang pan pan yang report nakaliang jongki. Gumba kalong ngisngu tu ba ki babon ki blok kilong very active. Bar ki long very strong haka block level. Bar kumjuru wat haki du ki polling booth unit. Bar kumjuru haki sub prime units. Yedon kat wani ki blok lese ki bagadang hapan page bah nakaban klanju issue. Jadi ki babon lese ki blok ki lanang klan bah. Kumba syukri mau pi kandiar ke mau sendam ke badang su deputation dan constitute dia ke blok Congress Committee ki diwar ki dong mi kemat bagi larangnya kemat nak bentaban pen klan je ki polling booth unit berkiwai-kiwai. Bad hakani ka jingi kenduk jingi mentah ka janmit ni sultan pengilayo ban klan ka district mo president haka pengilayo ban jet yo working president ni ba ban shan lawai kumu new working president ka bangin sa recommend ka MPCC nak benta ka approval bad bangin yo ya ka ban trigam ban klan ka East Hill District Congress Committee. Misbunaro pa nakaliang jongki dekhot jongka East Hill District kenthop iba roni vileng do bat kumjuro iba SDR leng do bakato ni girang ba hakaba nakaliang ka MPCC shan kan sana notify kumki by president na po ka MPCC de mentang ya krondo khandiat ka nyedei ba ke babon ki jingya ki ba ya kendo hoi ni sukman sipun bamnang shan ka jingelang jongka Shillong City District Congress Committee kebaik kira-kira sepang gajinya deh bakum kumno ke government kan island nak bentuk Christmas carol berkiwi-kiwi ki bam kana Christmas nama gajing ong jungi ke Shillong City itu popor kalong balada ka Shri Blossom Festival kalong why not for Christmas carol tinggi sultan sibun baga government kelas ngawi ke bangi keren nak tuga sni bangi scam ru akan ke janmin kita don bon ki isu bangi keren mo idon ni baroni idon ki presiden jongka Youth East Hill District Congress Committee idon Dr. Rendong wei naki bayat relang hapok ke parti jongi kamta bang tipo penusna ke bang yakran mentan kalong hakinya dei bat bangin long prepare ya kadi ngai bat kadika i micron mo kadika webs kabansawan biang haji bet kadika COVID-19 isngau bang habang ipai ke komen iba kaduna bah kajing penkre bagi shifting la sela da kalong fully prepared ni shifting yo bakalong biang kuma COVID-19 habagi beriu ke nervous ki beriu ke kelumar kat sebab hai lese mo ni dan ka jing kelumar jingmut kumjuru iki nong rap ni ko ban long ban highlight kendian bala kum government kan pe bahag jadi bagi nong rap kam tam bagi digi benai ki snem nama ka covid lese kim da yo bahai ka rap karyang ba kumjuru ka jing di ki marap jungki government kan kampale jingmut kendian iki digi iru kita ki long few things ki banyak keren mentan lese ki perok jungi hang ne ki don baroni idoni presiden jongka East Hill District Youth Congress Committee Dr. Rondong ila barikan langan nga janmit namata kejala bat hamta mi kari hiu goi akai bat kedua COVID-19 pandemic bat ko magi ngilap ba kajing penkre hak kikot kislah paperwork iso mo kabiang kajing penkre nrai kum bangila experience hakisnem ke balale ba laragawan kata ka wave COVID wave isngo ba idon cibon ki jungkemar khamtam hakir pai ba ki mampak smoto ya ka nitty-gritty jongga medical science tenga smo banong ba kum ka party congress ha district level bar ka block bat ka state level ro ilong very concerned nambar kum ba ni page na ki paper lagi page national and international papers ni babun kini ki report ki bawan ha ba ketika new COVID variant kabangi Omicron mo kasar hidi re-set ni kamtam po Europe but bon kiri kibla think back of imposing a curbing on the gathering of people kanang bagila ban kotil ketika spread of this pandemic ngas ngau ban ong ba kum ki nong song snong jong ketika jala kamtam tingi kwa ban sgotho ba ka state government jongi kadon ni em gaji penkre namata kani ka pandemic ka bala ban lencap hakini is beral ni ki snem rei da ka ba is ngongo ni ai ngo blai tra kan rat namar mulai alam yangi ba ilala ban yalong dia kumni keloj kumangilong
ban ngangit sne mondang kerku kedo yang kini kejelah kejongi bangin light na kini keklam ke bansawan kumbakala shop yang hakiti iri semi khatam sekitar euro ti ngisukwa bantip ro namar ba kumbakalong namar milai ba kikis lot kilanang duna tenre gini ki covid variant per kilanang mi ti kwa bantip long ki keju perkhe jo sarkar ha kabayade but kini detection of the new variants kam ta uni omicron hatu ke genetic sequencing kilale ani bhangni lada kilale hangnu kilale balada kimla belde po kejala shanu kipa balada don kita ki delta variants nani omicron variants ko ba ngilap ki pat ki state jong kani ka ri ke jong po India wat ne ka partai ro ka wai tengah skua bandong ba ilong concern haru kata-kata kai ka preparation namata kani ka pandemic ka bala bal job yang sa sisi kum kibri ke ba Sudan ke bakli tengah song bandong bangi Sudan ke bakli lang ka basngu khia namata kani ba yo le singidon hakajing lengo bal kajing da kajing pasra kamtam kiru pa ba kajongi ka bangila ma kini ki pandemic ka bala dem manunus snap bala lai tetang kita ko apa tasno